megalayapost.news. Da kawai ka jingmut ban poi sya kathong jong ka jingjop hakini election MDC na ka jirang constituency ka badai hadian ba ka party kaya kendu jinge na ka jingphet no UMDC ba Victorani Henry mentakasingi na kawai ka sur kinong ilam ke NPP jirang block ba kentup ru ya kinong ilam ke NPYF Women's Wing kila shim ya karai ban penyeng no du MLA kum kertong ke NPP banyak khun hakini election MDC na jirang constituency. Kani kajing simrai kadi hadian makinang ilam kila isang perkhat labun sin ban ai ya garai yano ban ai tiket Henry hapadeng kajing lingkot kapor baka parti kila syakta na kajing pet na UMDC menta kasingi ha kajing lang kablalong habanihat kila simbet ya garai ban penyeng du ba sasana certain MLA kum kertong ke MDC ke NPP na jirang constituency kumban penpau kila don ru laingot ki pan tiket ki ba kentup uba Albertus lapang uba kitbok lang khongyong beruba balawan simyong Henry ha kajing ya thir tai ha kajing lang kablalong menta kasingi bat ha kajing kim kapor kila simbet tang ya kawai garai banum ai tiket shu ya kita laingot ki pan tiket ban penyeng hi do MLA badai ba sasana certain kum ki long kumi ki ba don kajing kit sia na ka banta ka party hadin ba ka don kajing rai jongi MDC jongi ba Victorani ba ila resign na ka party ngila don kajing ki jingmut ba hakine ipor iba khandiat ka ladon kajing strong hapo ka umdum kumno ngile tenrei ladon ru kat ne ki rang diru rang ba di bla perkhat ba da kumno ngile nang baka party kanum sakma pikilia rai bat kilaya song perkhat baka wei ka jingmut da wei ka jingmut ba kinya bu yo ne MDC une MLA jongi ba sosteni sotun ba inshim ya kata kajing kikli namar kapor kalalong kabalengkot bat mla syu ban lej ban penitu sekisnong pitau gijongi ya kita kiladon ki kandidat ki bala ki katukan ni kandidat ki bala ai kerteng rei namar bakir ki sngaudon kajing kikli ya ka party balada ngingin ya perkhat ya ladi kamlong kaba sup bangin job rei nang baka party kan yo kajing job kabadon buram hakane ga election MDC ila IT sya MLA jongi iba sosini sotun ba in simhi ya kabenta balong banyeng kum kandidat jong ke MDC kum ta mengi baro kilong kumingi dap daga jing sokmen habang yo sngo hawat hapreng kata gajing ki jingmut ngila kemen bang yo biang ya kane kabenta ba MLA jongi la sim ya gajing kitli banyeng kum MDC hakane ke election arpo san bat nginge jru ba mangiru kum kinong tre jong ka party nginda tre sitomru nang baka party kan wanra e ke jingjob ke badan buram kum habis ngi gibalalik bat nget skam babat kirang ba bat kilong kumi bat ki samlang ngi tre lang kaju ka we ke jingmut ban wanra e ke jingjob hakane ke election MDC inong yalam ke batman jong ka parti NPP nagaliang jong jirang konstitusi hakaban kong ni penpau ya gijing songu hakabau blei simaino ya kane ke parti kebangi don hakijing lam jong MLA bodon borong jungi ba YouTube iba ada yang sosne sosne tiga ke belajar hakini sindiat sini hakabade begini ke parti ke jungi hakaban nagaliang jong di sitting MDC bobu Victorani ila instano ya kane kam nama kata kalau pelong ya kinong ilam di bakmat kita tindon ke tingkat kali rengkat pada MLA jungi hak bangi la yalum ya ke meeting bala sim ya ke jimut kasur ke pai ba leng ba kinong ilam ke bakmat hak ba laken thup ya kinong ilam nakaliang jong ke Western Riboy ba nakaliang jong ke Eastern Riboy di gane ke GS Road bakal karai lene ke jing su jumut jing galong hak jing lengpot jong ke por nyala sim ya ke juga sur bakata kalong hakaba MLA bodon borom jini inhap ban sim ya kaneka benta na ka benta kaneka election NBC ba inlong kum kandidat na ka benta ka jirang konsi hakaba ibat neka election NBC menta wa arajar akusan dikata kalong kai ka bangim sim lakni lenti nisngaw ya ka ban penpau hakane ka por akmat jongki ki social media kinong pathai kubor ba ki pai ba ki dei ban siu thu ya kai ka bangim sim la mundur nisngaw ban ong hakane ka por
ba ublei ubastat uyalam knang bat lang ba ka jingalam ju unidon ka jingkerman ba ini kandidat ibadai MLA jungi inpoi sekathong kabadon borom na kabanta ka ni election MDC kata ka dai kabanagal yang jongi ki pai ba ki badon hapo ka jirang konsi nidon ka jingkerman lang ba ka jingi trilang ka jungi bat de lang ba ka ne haga ni ka sing pen pau ba ublei te ublei hi ulong sha ubastat ya ka e bangim sim lalang ban muduru lang ba ka jingalam ju kala pelong ini bangin yo ban ya kendu lang pumne rengkat bat kinong yalam jong ki samla ki NPYF ki long kemi bat kum juru ki long pala ni ki rurang ba ki bah khmat e rengkat bat kinong yalam snong ki babun nyela yo ban ya donan kat hagani kopor namar kata lengkot e ki pau ya ga jisungu ni don ru ki kermat baskam banang ne sekman ni ne fresh-tom rengkat haga jingalam jong MLA badon burom jini iban long kum bukan dia na ko bantah ni election MDC arah usan megalayapost.news